Jojo haturusuru, mui tejang chakma reporter beknura welcome janan. It's Supreme Court or Mizoram Chakma Student Union or special leave petition or hearing elo. Guwahati High Court gelama jot je orderan pass gocche siano against the MCSUর hillo elo tha kodore request gocche the interim protection otte jade eko counseling ongoing age aro MCSU hillo hoye da 2019 Guwahati High Court je MCSU favor judgment and দিয়ে based on Ibichena Kessan Supreme Court or Asian as a belly dagger Supreme Court as the Sapta next date of hearing ragie that to me back on a horror Ibichena Supreme Court hoyada scheduled tribes no with this sub classification Gorinwara Guri Hoye and prohibited the Jena basis Guwahati High Court or Diazar Unezot MCSU the Mizoram government sub classification goche Mizo tribe pun Arabagi Chakma Arabagi je scheduled tribes agon stedon esiuno modde sub classification goche Jen Diazar Unezot MCSU jitte kissan Ibichena kissana basis the sen of Rani Mizoram government no ST rules anni jen tara unfortunately gelama jot 11 tarik junot MCSU kessan hacci the ikunu Supreme Court SLP andalon generate hearing elo sejot basically 2019 je kessan ji deo ye Guwahati High Court MCSU Asian afol goribatte reiterate goribatte kessan solar aro jodi any relief যদি ফাওয়াই দি হয় সুপ্রিম কোর্টতন ই বিচেনা কেসানা বেশি যে অব এত সপ্তাহ হিয়ারিং অথি হয় সেন আমি আমার বিয়ারসনরা জানি দিবঙ্গি তাই দূর হনে চম রিপোর্টটা নিয়ে সাইড করিম তবে কোনরা জুজু আর হাতের শুরু